Cinta ibarat karet, boleh tertarik hangat, tapi ketika putus hati. Begitu juga dengan hati wanita. Tapi tak apa-apa. Ya, cinta ibarat karet, boleh tertarik hangat, tapi ketika putus hati. Begitu juga dengan hati wanita. Tapi tak apa-apa. Ya, cinta ibarat karet, boleh tertarik hangat, tapi ketika putus hati. Begitu juga dengan hati wanita. Tapi tak apa-apa.